بینەرانی خۆشەویست سڵاوتان لێبێ لە دیدارێکی تایبەت دامانەوێت لەسەر ڕەوشی کورد لە ڕۆژاوای کوردستان گفتوگۆ بکەین و بە تایبەتیش کۆمەڵێک گۆڕانکاری کە بە چەند هەفتەیەک هەست بە پێشهاتی نوێ پێشهاتی تازاکەین. کورد لە ڕۆژاوا بەرەو کوێ، هەنگاوەکانی بەرەو کوێ، لە چوارچەوەی سووریادا بەرەو کوێ، پەیوەندیەکانی ڕۆژاوای کوردستان و باشووری کوردستان بەرەو کوێ پێدا وەک هێزێکی نیشتیمانی و نەتەوەی لە ڕۆژاوای کوردستان پەیوەندیەکانی لەگەڵ هێز و لایەنە سیاسەکانی باشووری کوردستان لە چه ئاستێکدایە. جا دیدارە تایبەتەکەی ئێمە لەگەڵ کەسێکی تایبەت، کەسێتیشی تایبەت، هەم سیاسی هەم نەتەوەیی و هەر وەختێک پێویستی کردبێت ئامادەی قوربانیدان و خوێن بەخشین بۆ. ئەویش هەواڵ ساڵح موسلیمە کاندامی سەرۆکایەتی پێدێ کە ئێستا لە شاری سلێمانێ. گەلە بخێر بێ، گەلک سوپاس بۆ دەرفەتە. نافخێرە دەویست لە ورێز ji بۆ وە ji بۆ خەبەتکارێنەوە ji بۆ gelê me li Slêmanê û li başûr tevayî rostêz gelekî kêfxweşim ku em li vê derê ne li nêv gelê xwe ne bi hev re jî nêrînê xwe jî parve dikin û gel jî me gelekî hemêz dike wê kêfxweşî ji me re tîne bi rostî. gelek spas. ما اتفاق کرد سۆرمانجی من پرسیارێن خۆ بکەم وەختی من نکارم کرمانجی تەمامی پرسیاری خۆ بکەم ئەزێ بکەم سۆرانی ئیتیفاقێمەوە ساو بووە هەر وەختی کاک بڕێز هەواڵ ساڵح موسلیم کە دێتە کوردستان باشوورە کوردستانی و بتایبەت شاری سلێمانیە چه ئەحساسێک هەنە لە سلێمانیەدا بتایبەت؟ بەڵێ شاری سلێمانیش خۆم دیرۆکێ کوردستانێدا gelekî rolekî gelekî giring lîsteye. Yani em dibêjin paytexta rewşenbîrî ji Kurdistanê re. Bi rastî jî gelekî nivskar warê naderketine. Êdî diyan jî belkî zankoyê yekemîn ku li Kurdistanê çêbû li vê derê çêbû. Ji ber wê wî rewşenbîrê xwe jî zêde ne lêkolîn wan ê dîrokê Kurdî beşekî mezin li vê derê ye. û bilî wî hewî jî destpêkê sed salê bîstemîn da yani berzencî û ew ê jî ji xwe çendakî berê jî medî ew şikefta hana ku tê de hevalên PKK rabûn çekî xweşewîtan din. Wê çiqê me dîrokê xwe belkî berê me nizan bû lê hema medî ku ew Mehmûd Berzencî li wê derê kiribû navendê şoreşê yani bibû wergehê wê û li wê derê metbaa yekemîn derketiye li wê derê wefdê Tirkê pêşwazî kirine yani şoreşa Kurdistanê dest pê kirê bene. Ji wê çiqê de heta yani ji ber wî dîrokeke girîng e bi rastî em vê peya dibin ku yani bajarê me ciyê me taybetî jî Slêmanê roleke wiha de dîrokê Kurdistanê de lîstiye ji me re serbilindiyeke gelekî mezin e. Em hêvî dikin ku em jî yani ê ku em piştîhatî em karin xwedî lê derkevin û em hîn zengîn bikin yani we çandê ku heyî xebatê ku heyî têkoşînê ku heyî ji bo gelê Kurd em kanibin hîn hasteke bilindtir bikin. توی جەنابێ وە هەواڵ ساڵح موسلیم چون سەر مەزارە سەرۆک مام جەلال و چ شتێک نویساند سەرۆک مام جەلال ji بۆ تاریخا کوردایەتیە یانە تەواەتیێ و ڕۆڵاوی چ بوو یعنی نەریناوەدا نەریناوە چییە دامبەرێ خەباتێ سەرۆک مام جەلال؟ بەڵێ yani Mam Celal şma dîrokê wî bere Kurdan gişkî me xwendiye yani di damezrandinê pêde kê de ku çêbûyê perdeyê yekemîn ji bo Kurdistanê çêbûyê destê wan jî tê de hebû hetanî yani di nev şoreşê de di nev şoreşê ku dest pê kir 1961 û hetanî berî wî hewî jî Mam Celal tim roleke xwe hebû ney klasîkî bû vekirî bû li dinê jî vekirî bû siyasetê xwe jî xuya bû meselan kesên me Kurd e ku li Ewropa dixwendî gişkî Mam Celal nas kirin Mam Celal ew nav rêxistin kirin wê ku ez dibêjim
1950 دا 55 دا 60 دا مام جلال لأوروبا تخابت يعني خواندکاران و داره 1956 دا شقا 57 دا پارتیا می کردستان آیا کمین آر راجاوا چه بوی مام جلال چی تیدا بوی یعنی بنیرین وی آتو بود چه کرن و پشتی ویش یعنی باید جغیری او رول بشی روشن بیری در نب شورش کردستان گشکی دا سال 75 دا مگشکی هندی 75 دا چه بو هلوشی شورش که بو هلوشی یعنی وک شبکه تاریب سر کردستان داد که او تشتا ساکر کویشت یعنی وک دوه شب تاری دت لمبا که بخی تچرا که بخی مام جلال وچه یه نکه چه کر سال 1975 دا رول کدی ناتلیس کندن یعنی دیسا هیویک بگل را چه کر و ویتی کوشینی خدا یعنی تشتیان کتایی ویتی پشتی که یه نکه چه کر جی از کنم ببیجم بشه که مزن جتی کوشینی کردستان هاتی داین ناز کرنه ناونتوی و سوسیالیست انترنشنال و تشتی کچ بوی مام جلال کشکی کرد کدا چوی لد هر داره ویرانی نکه خواهشتی وقت مزانم بگو جیگر سروک اوه سوسیالیست انترنشنال ام نه وقت پیده ام جی تیدانه اندام سوسیالیست انترنشنال یعنی او دندکی هانا که مام جلال چاندی او دندکا این حتی نها دست بکری برهم خود ده مام جلال جبویاوی قال لك اللورا كجرينج ده ديروك كردستان ده ليستي ده بقى كس نکنه این کار بکه طبعا ام نابجن لسر شخصان آرینا لهم وقت یه که دا مزراندنی یه که 1975 ده دوی شبی تاریب اوه شورش که مزن بود و حتی ناجی بردوامه اجبر بیاوی دنیرم یعنی تشتی که مام جلال چاندی دوی به پاراستم بچه دوی برا به پاراستم ویل سر آسته یه کردستان گشکی سر آسته ما وقت پیاده هم چه بونه 2003 هم چه بون جریا که هم چه بویدن حتی نه تمه پشتگیری جه گرتیه پشتگیری سیاسی دیپلماسی حتی بشن ما کمیتین ما هفش اروپا هنه کار دکن خبات دکن باید گشکی مام جلال ریج مرا بکر که اما بیتشتی بکنی مام جلال جبرویاوی جبو ما نرخه کی مزنه و هینج آلی دین داشتی یعنی مثلا ونجی زورن اما نيراندن اما ام ريبر اوبو دش اوبينه جالي ايديولوجي دا جالي فكر دا جالي فلسفه دا اتقنعت اما دا يعني او تشتي هانكو مام جلال وسروك اوبو ريبر اوبو كداني او يعني ريل بيش بيلي كردش كي بردوام جيبكي حيانكو آزادیش گلی کردراتینه و آرامیتینه کردستانه و بردوام بکه ادوی باوری دامم وقتی حوا صالح مسلم شوی سر مزار سروک مام جلال قلت وقتی او خواست پیام خوب بنفیسه روندکی وی هاتن او روندکی چبون يعني كسر كانت تويبون سر دليتو ماي تشتك بيراته هات شبوي حوا صالح بنا هستر نتويبون و براستی اس دا خزانه بورينيت كم قلت بلكي كسر كانت تويد يعني تشتي مهم الوذرة ممجال روجة تانجو أميرو ديسا لكردستان دروجة تانج ردا بستون شبارو يعني أم محتاجي أي وقت ممجال ويام جرى نفسهم يعني ايه وقتی که کوملو پردبن معامره پردبن سرگلی کرد داری که انسان وانی ایانا خودم فکر خودم باوری کنن تشتش نداره كبر زوج لما سروك مام امیر محتاج کسی وهانا راندکی مش بوبیها قول بونا تويد ازدا خزالي بوريني لك مجارك هذا صح بورينا هوا صالح من تخازم روشا رجاوا بپرسم نهات شوايا روش قالك جاران مثلا الغوري بسردهات مثلا حكومة سوريا كورا هروش تشتق بديت ناف روجا في نهار روش شوايا الروش اواي كردستاني والروشا كردات شوايا بله نه
شو يعني ماري كود ما بتكوشين دو ماري بلكي بيناحسه ماري دبي بقر جبوك تزانه بيتجيشتي كده دبي تبقر اللي بخاش قابنا على كده بمجيشنا كده يعني شورش روجبا مدى سبيكر روجبا ده حضور دانزدان ده نوزي تير ماه مدى سبيكر تشتكي متنا بو يعني کسی میانه که در دکتن جبو پاراستن جبو که آسایش هر چور راد کرم و بویه بو پاراستن بویه بو چه بو ایرو جام گیشتن 100,000 انسان ما هزه ما آسایشه جبا گش کره خستن کریه جبا که ما گیشتی آز تکی کوینا نه شمتاندم کانه خواب پارزه کتی معادل نابنتویه دنکلم معادل نابنتوی کتی که ام پید حسن ای کد خوازه پرسکری که لسوری چاره سر بکه بی کردان نکنه خوشه یعنی ام کرد نما ام دیوار نظم که هر کس خود سرماره چک ایجا بایا بخواه گوهرتنه که گلکی مزنه اما تشتی کنه ها دوبن مثلا والا اشتن بانو مدمه که پیرش هرده کرن جبهت و نصره بو فلان بو ارنا بون اونا نا ایرول شامه رونشتینه برای مبشر بوان رو شرده کر اما ایرو هم که مجبور به هبران پیمانه که چه بس ام جی وان ناس کنه او جی من ناس کنه تشتی که هم دویجن هم دوین هم دندر بی والتی ده به هبرا جیان بکن بله هم به هبرا کانه من جیان بکن یعنی تمام باوری تا برا ایتا من برا باوری من جیان ببن که وقتی تدبین مسلمانی برا تا نی جیهاد چی بی برا ترا نبی کسی خرستیان نکجی جبو که توانا مسلمان بکن یعنی ترا بی کسی ما ایزیدی نکجی جبو که تو مسلمان بکن کن باورا جیان بکن بی اویلید گرنه یا اونا جی حتانا سری خو عشق کرنه دبن باندوری هنه کنده دبن باندوری وانده هنه کنه آرامیر ناقازن سوری چه ببه ایجا باتشتو نگیش که کتنه سرم دلی هم ویتی کشنه ای رو دادنه و ام بالی خودنه که جی بیتر ریتنه یعنی تشتی هنه که ما پی بانده کری ما دگوت خسری دموکراتیک دولت که نه ناوندی به تشتی هنه که ما دگوتی بلکه هنه کنوه چه او نپیکانی ندید اما ناقش کی دویجنه يعني نودي بلكي علوي دويجنا درزي دويجنا سني دويجنا ايدين دويجنا حركة ساكت سوريا دا دبي ام دولتك نا تويد خود دولتك نا نوفندي يعني خماري ام نهاد خازنا كيش كي دويجنا هي فيا بو يعني ما احمد شرعي قوت تن روجين بوري قوت بو مثلا كيشيا وكردا ودروزا ناب او بخازنكو فدراليتك هبي وهر بجاردك دي يعني اختيارك هذه امي لسر روني يعني لسر باخفين بلكي ما هيتش فدرالي قبولنينا او نانا ونديتي تشي بيدا يعني رجع بعد خازت بلا نانا نوبندي هناك شوش فهمتك هناك بخرشبون فهمتك انا ايك ودكي حكم بكنا تب كردي دا آخر بتارد بي معنا خود تتخوزي بي والاتي پارچه بكي بله يعني تب كردي با آخر دا آزاد بي دندر والاتي خودت نه معنا خود پارچه بوني اتخوزي دبي خوشبي ميجي خلاص كن حتى خوشبي ميجي خلاص نكن ويتا ماهب بيجن ام نهاد بيجن ما شورا شكچه كرج ده 1011 ده حتانا بلكي تلوي علي بوي ازلوي علي بوم تشتكو ما مشهورا شكتاب چه تالي ما با رژیمات چو همشون جي خلاص بود دوباره امرونا هم که سوریه که نو آبا بکنم و سوریه نی هم آبا بکنم چه آبا بکنم تب تانی خواه آبا بکنم از نیلم تد که گوره ایدئولوژی خواه گوره فکر حتی انها بتحنه خزنو ام جده بیجن ام شریکن ام شریک بی والتینا ام رونن به هورا چه بکن پارلمان گرگ ام تب چه بکن دستور گرگ ام تب دین حکومت گرگ ام تب چه بکن حتی انها باید قبول نکنه يعني هب پیمانه هانا قواتي تشكرني 11 ويا بو يعني ام هنا بحر هوي ام نا پارچه دخل ام نا بيجنجي الا فدرالي الا فلان تشتا ورا امرونا بنا تشبو ما مناسبة جبو بي ولاتي ام كانوا بهبرا جيان بكن ام بكن تشتا ثابت لجامعة چيه ام نكون قال لي سوري كيشكي نكون بغير باري 1011 وانا غيرك ایجاد دوی چه به سیستم که نو درکه یک بدیل درکه آلترناتیو
او چی ورم لسر با اخبن اما سلاد برده حتی آنها حتى هناك أنا أو تدبيجن حتی آنها دبیجن نه از دست دارم از آزادی تقاسی که از آزادی بتدم تو آزادی یعنی تو آزادی خواب بکی از قبول نکن از خوار نبتدم تی تیر بی از ند متا تی برچی بی یعنی تشتك منطقة كماري قبول نوكي شخو دستور بيان دستوري هانا كودوني جي نا ديمقراطيكي وكلا كاسا كي جي روزي جتنانا اجبر بيها ويتيكو شين امنا دنا اجبو بيها يعني حطاني ايه هانا كنها هيزي ناونتوي واتنا اوجنها قوتني خواقوير قوتني بره اونا چد خواستن اونا خواستن كل بيگ والاتي آرامیاك چه آرامیاك چه يعني كركرناك چه يعني ظالم بظلم يخوان ومظلوم جي بمظلوم يخوان راضي ببه وبابده بكن بابده رولنا شعر ناكن بس ونيد خوزي اما عدالت چيه كل عدالت يعني عدالت هبتنا بجمهور خمناكي ام دبينچه ام دبيجن آرامي هانا كون دبيجن بي عدالت نابكو عدالت هنا بي آرامي جي چه نابه وجه دبي دنيا اما تواندا هي دستورك نو بسوريا كا نو آفا كان بلا 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 دماء عدالتي دنيا ده تا دسلاتا نهاية سوريا هذا هي أحمد شرعي حتى ناي ميجي خوانا غيرنا نقولي حتى نحن غيرنا يعني نوتشت كان مثلا او نبخد بيشن دوي ام بني أمية أنا بني أمية يعني كي وقت بني أمية تشبكن اتشتكو حتى نوتشي كرينا ودي علوي شارجي كرن درزي شارجي كرن ايدين شارجي كرن مري نزوني بلكي سبب بيريشي سر ما جيبكن كو إيريشي ما حتى نوكن جبر كو حتى ناكرنا جبر كو إيما أمكان خبب باريزم براستي لهم كوفي ذهنيتي هرو إيريش بكنا تو كما تبلاويش دارقينا ام ناخذن ودشتوبي ام ناخذن بري ديالوجي بري حوار امرونا لابدو بكن مسألة شهر صار جنداي واندا دميجي واندا او سباي ريخستي مثلا حسد قبوله دلا واندا قصد يعني ان حسد قبول او ان قبول ده كانوا كي او ريخسنين هيا إنها مسألة هسه أو شو برسكريكا قدينا يعني إيه هسه شيء ام وقت كل شيء وهسه ما تشكر ده حضور دونزون وشن دو شو إيريش هات نظر ما إيه رژیم بون مشهورش خدا سپیکرش هوا کما تسبیک دوانی زمان یعنی ما چو راد کرن او راد کرن چکی فردی بون نظام چه بون ما هوی خواه پارست هسه دیش بو پارست نوی گلی چه بو ایرو گشتی آستا که کو پیک خات و هرمه گش که ده پاریز يعني وقتی که امزانه بن تهدید لسر تنانا کسی نخوازه وانت نبکه کس نخوازه کنکوژیون بکه او بکه وچه حسده نگرگه یعنی حسده کنگی چه بو وچه که پارستانی روا گرگ بو ما حسده چه کر و ما چک را کر جی ملهانبر شامه را کر ملهانبر ایریشی بویدین را کر تروریسم را کر حسده برگیری رواج تنهاش بو کردان کریان بو نتوید دنجی بله بلش بو يعني عرب ورگش که خونه ما تفهم دو بیه يعني خونه ما وعربان وسريانان ورنا ما بهور شهيدانا إجاز نكم وانا متسليمكم وشي ولا وانا لداني هانا دبيجن ورا خباح اللي انتهبي بام نكون انتهبي كي جاو كباوري مرة تشبو كتهديد سرقالي ما تنانا وامقش كي كونن بآرامي جيان بكن لهاري ميخوا وما شغا هسا دي قش كي ناقارغا نا هسا دي قارغا ونجي تشاق قارغا اما حطوني كبا تهديدانا خابنا مجبورن خابو باريزن يعني او شد بيجن يعني وقت بيجن هسه دي تشك خو بردن او تراجيديا او بيجن حلقه شي يعني تو ناوب نعم اوان وقتك وان بيجن وصا يعني يا كده بيجن يا كيج نو بيجن تشكي خبر ده او بك اجبر تشكي تتنبت كده تتنبكم كده شارجيكم وين بيجن دنا رفين هسه دي ده وقت معلومات هنا برس افاد صالح مسلم فقط كرت هنا تاني كرت هنا يعني نتوي دنجي هنا يعني حتى دنا في فرماندار بله بله گشکی نبره وقتا کنه چه بون شما نوی خواهی پیگی بو یکی نیم پارستان گل بون اما چه کردون و پیکاتی کردان را جیان دکن یعنی سریانی تیدا بون هنک ترکمان تیدا بون اوانی بو پس و چه که فره بو
مسئله دیر زور ارنا چه بو نبی خو بو هست دقاقات گوردن و اونا جا عرب کردن هاش نبی خو بیتر عربن یعنی گوره اوی خوانا مسئله دیر زور رق ارنا هست ده الوه داره گش که زور الوه داره نه زور دیر زور نه بله رق نه منبجه نه داره دینن گش که هبرو يعني نه مسألة كورتانا أنا هسدا يعني قصده درعكش بو همي نتوين بلا يا جبو آرامي بيد في بي جبو هري ما قشكي بلا قشكي. روست وهي نوا هاش يعني بلكي يعني كجرك ببي أمنا هاد بيجن يعني كون ها وانا براسي بخواستانا سوري بهواكي باشتر بريبا ببرانا بخواستانا جدا سبيك كده أو شركاتي هانا كما قوتي قول بكرانا تخمين دكم تشتكل برا شيء بو ندبون يعني كوهيزي هر نوع داره قصد وانا تف بچانا الوه داره آرامی چه بکرانا یانج الوه داره باهتونه دین کس شرجه ند کرن ولده لاویجی لسویدا جی مثلا خب ما به هفر بخواست تشتکی کنترل بکنی هم به هفر آرامی چه بکن دیسا با تشتا چه نده اما تب سری خود که تو دوری خلقه شرجید که باید کس قبول ناکه هذا صالح مسلم يعني استح نها حكومة الشرع جبو مسألة اقتصادية ايكونوميجي هر ناوندي تيد خوازة مسألة ايكونومي بله مسألة بله نفتي مسألة ثروة الدنيا هر تشتید همي ناوندي خوزه تيد هر خوازة تشتید نونده بس بگمان ایمجی تام ترسیوی اوی ام دو بیشن هر تشتیده ام بابرا ورطاون قلم تاری باب ام بابرا يعني نفط وزنجيني هنا كل هريمة ما إيه بنعرض وصار عرضي وقال لي سوريا هواية بله لهما تشنا دين جانا وقت سوزي ما جبرو تهبن يعني برا هبدو تمام بكن إيه هريمة ما وإيه داري دين يعني هم جدابون تجارنا وناكن لهما با مسألة كنت بيجي مسألة زنجيني جا مشكلة بده بارا بكن يعني 5-6 ساله لسوري مسألة باي بترول نفط كدر كتي أو كدر كتي كيجي فايدة ديه چند کسی هانا کل سر دستلا داری بوان جی پایده دی گل سوری جی پایده ندیه حتی این مسئله بود شه یعنی ند که میزانه دولت سوری جبر دو حسابی که خواهی تایبت های پاکی باید دبه گل گیجی پایده که با هوا گیش شفاف گیش گیجی بگه ام بوی هاوی لیدن ارنا ایجا ام بنر کنه حتی چه درجه اقناع دون ام شر ناخازين ام زانين كو خورتين ما گنجين ما روجاواي كردستاني قلق زحمتي تيبراندن وقلق شرجي بي تيبراندن ما ترسيا شر هاي روجاواي كردستاني داوكي وي بسر سويدا هات يا بسر منطقية دن هات يعني حكومتها الشرع خازة الشرع كي دقل كردابتا يعني دقل هسادي يعني قصدي والله حتی اون که ذهنیتها هبه تم خطر شره هي يعني خطر شر هي اجبارت نزون یکی جهادی ما وقتی که رادبه یکی که داره بمب بخواه گرده خارجی که ده تاقینه ما نزاند که 4-5 انسان شهید بکنه یا بمرنه ما دبیعت که سرکفتنه که مازم بکم نه که وی حاسبی نه که او تشتی که میجیویده ات که ارمانی بکم او که وزنیت آجی يعني تبي بيجي والله شتان يلا أميريشي كردان بكن بيجش كي يريش بكن يلا أميريشي هاري بكن وي بكنا ليش أم تبيجن وذهنيته بيجورتن ذهنيته إيريشي بيجورتن تنبه جبر بيه حتى كوا ذهنيته هبه بود دشمنه هبه قبول نکرنه کردان هبه هو شغلتم خطری هه أكيد جواب شد به لسر كتب هاور رونشتي ترى بود دستوره كي خواهد شكر تا قانون خداني ها پیمان جواکی تا چکر امریکا و ها به هوا جیام بکنه ده دستوری دو داشتانه مجی مافی خاناس کردن تجی مافی خاناس کردن و چهارش هر شغل راد به اما حتی نه که دستوری کی تنه به ما قبول نکه تا قبول نکه هم به هوا جیام بکن قرال یعنی اوی قانون زاگون ایجیانه به هوا کمال سر لفظ نکرده پیمان جواکی مرچه نکرده تم خطر شره لأما عم دبيجن تشتكونها درفتي يعني كونجكتوري كوي نايكو شاركو بكنج مرش بارستن روامه هيزان ما حتى ناخو باراستي وده قال لك يزور زحمت رو جام درباز بون بدا 1000 ما شهيد دانا ما كانوا بخوا بارستان
ایجا یکی که بخواست شهر ما بکه بگو من هم دست خواگری نادن یعنی به دیسو اما برسی به بدنه ایجا اوناش بی حسابی کنه یعنی بلکه کشار بکن اما سرکبتنش کسی رو علتنه کسی که وره متنه بکه سرکبتن خالصار بی حسابی بکه و یتنه بله. اما شهر کنم بکن هم دزانن جنابێ وەک و باکووری کوردستان و سەر سەتاسەرە تورکایەژیدا پێی ڤاژۆیە ئاشتیە هەیە gelek cara me dibêjîn ku tehdîd li ser Rojavayê Kurdistanê dikirdin hikûmeta Tirkiye û Wezareta Difaa Tirkiye niha navbera PYD yan navbera Hesedê û Tirkiye hiç ilaqa hene yan peywendî hene yan civîn hene نه او هي يعني داري فكرنا داري حوار فكري هبون جمال رأي داري ما وانا قوتن قام جارنا عبدو دبين دو آلیه او داری يعني برد دو يعني آلي آلية دو ويا آلي يعني نابين آلية كاري آلي نابين كاري بلکه نقدمان آلي كار جبو ديتن لا ما بيني كو دا انستاندن هي هم هيويد كانوا خرابه يعني ما دو خافتن خدا جواني زمان هم نخطرن لسر تركي هم نخطرن لسر اوه و تا پیواژه آشتی لجام خود دست بکره تا خوازی به کرد خورا بیاک بی به هورا بکی یعنی او شاجی هانه ده دیرو که ده ایجر 100 سالی ده و حتی نا تا خوازی سر راست بکی ای پکی هیرو کرد گشکی به هفته باندورده من از هیرو رادم لکوبانه که از رادم دیرو که مهاباده دخونم از رادم دیرو که هولیره دخونم دیرو که سلیمانی دخونم دیرو که آماده دخونم ایش سعید دخونم نه یعنی ام گشکی مهورا ونی جبر دیرو که منه جس بروی آبی تو نکنه لجیا کی آشتی چه بکی لجیا کیش دشمنی کردان بکی تو آشتی روی داره بله تو آشتی روی داره چه کی آشتی روی داره جت کنی با علی کار بیش بو خواه جبو کتب کرده خورا خوشک جیام بکی تو کنی مرا جبو علی کار جام هیوید کم دادم می پیش مدا کام کنه منش کی و میجی ام دون کردوفوبیا کو کنه بخوش کردوفوبیا خلاص کن کام کنم باب رجیانه که بکنم آرامی جمعی چه بل ورج چه بل هم دوی هیویدانه دو آلیه او بله آرامی بله بله وانشی استفاده مفاهه gelek cara li başûrê Kurdistanê wextî dibêjin Amerîka û ceyşê xwe û artişa xwe ji Rojavayê Kurdistanê vekişîne hed Kurdekî dez li ser dilê xwe û dibêje Amerîka artişê xwe nevekişîne li Rojavayê Kurdistanê علاقه çi wayê gel Amerîka علاقه ew eskeriye û علاقه siyasiye û heta niha پاپشتیوان هەیە بۆ ڕۆژاوای کوردستانیش بۆ شۆڕشی بله و چشکی که مجاره که گرینگت خوزم چشکی تشنا بیشم یعنی دیرو که ما کردن بله دیرو که ما کردن دا برا وگرن بنیرن کمکی چا پشتی خدای در و امتم کتنا ما دای هیزی در و بوری ما تنبه ما خواب ریخستن نکریم ما تیکوشنی قاقاشک نده دمک هاتیه ما خواب بنی هنک دین بردای بیری ام خود کردن اما تشتی کنها ایرو ام دکنم طیبتی لروجا و ام خواب بنی کسی برناد نبیری امریکا کی جا مارا تکلی چیه کرد امریکا ده 2015 ده دره کوالیسیون ناونتوی را چیه کرد نمه هفایمان ما چه بود ام بام را شر تروریسم بکن حتی ها 10 سال در باز بود حتی نا بابرانا و ام خوشک بابرا در باز دکن و چالکی مجی به هم راهنه امریکا رو که نگوت از واب پاریزم جشبر بیاوی ما پشتی خواه پی بگری نده یعنی او گلی من یهانی کود بیجه امریکا بدلی خواه کرتی برا بدلی خواه نگرم برا بخواه بگرن خواه برخستم بکن باوری خواه خواه هبه ام دبه باوری دن و چای که باوری تا هبه تب خواه هیز بی و چای دبه چه دبه برجواندی تجیانه برجواندی تا برجواندی ایدین به هم رد بنه یک امریکا بود 10 سال نزد بیشن به مارانه مثلا برجواندی ما تبانه ام جد خوزن تروریسم نمینه او جد خوزن نمینه ام سروی اساسی تو کمشی ندکنه همونه خالوه در کردستان لباش جبو چیه جبو شری تکوش اول شری تروریسمه تروریسم هیرو تهدید دنه گشکی تهدید که همه بری گشکی تبی این هرمی خوزن لدیجی کردان بخوابتینم جمعی به بحبرا به مری کانه براستی
حتی برژوندی خواب تشتی که از دبینم بله که بیشن امریکا کش فلان هرش فلان هر امریکا روزلات نوین دبجه براناده روزلات نوی جرا گرگه د استراتژی امریکا ده گله کی گرینگه ده ایجاد کل که داره به او نمو مد خوزه برال سر عرض کردستانه بید خوزه برال باشور بید او بش بیر مکه یعنی بید شاکو موت حالف دولی کوالسیون نامنتوی مبهورا کار کرد سال 2015 ده امریکی جمعت نبون کسک نبون بالا پر خوش قطر رادون ج کویت رادون دو هاتون به مرا شرد کرنو بد گریان نه منو خو کل که داره به فرنا که اما گل کرجی کردستانجی روزلات نامینج ج کردان را مهمه ج امریکا را مهمه جبر ببی دب ج روزلات ناوین برا ناده مادام که دب ج برا ناده جی کسی که دوست که برجواندی خواه پیرا بینه ج کردان چیتر نابین اجبر بی آویجی بلکه بچهاوی بکیم بکه زیده بکه لبر بلداری هم بیانه هیزه خلبه داره دو پیر کشانده نکوی نبه داره باشور هنک خوش بنا رو جواب یعنی نه مثلا که کورگا بحثانی دبج ما برده نجبو مجبو خواه بله مجبو قالك خواه محلل نویسر قالك جارات بيجن ولا أزمة كورد هاو بيمانيتي كي تشيكات قال أمريكا قال أوروبا و قرون كاري دنا رجلات أنا فين دا هنا كم جارة أم يعني كم جارة بيجن كو لازمة كورد بحفرة يكتيكانا توي تشيكن أو يكتيانا توي تشن بيدفينها بري حد تشتكي بله باید مشخا که امیاکتی ها متنه به امریکان تشتکی بکنم جبر شد ده دیرو که من ده تم هنک در کتنه براستی خواستن تی گوش نبکن هنک جمع در کتنه شری وان کرنه جبو خدمت در و بکن ایجا دشمن امجی براستی هم تجربه خواه جیه ما بیترن هم جدوا مسئله چکرنه کمپلو و مسئله تحقیقاتان و مسئله اوه انتریکا ایهانا کد ماشینن جمع مرکو جمع جهاتی ترند مسئله چکرنه انتریکا ده لسری ما ماشیان هیچتنا کو برو بری دشمنی هفته بکن ده پارتی دشمنی هفته بکن پارتی نه چکرنش بو خدمت وام بکن و گشکیل سری ما هاتی ماشاندن ایجا ام دبیشن که ام بخوازم براستی تشتکی جبو برجواندی گلی خواه چه بکن جبو خواه چه بکن جبو پیش روز خواه چه بکن و چه دبی ام یک من گوتن ام یک و یعنی چی به افسنگی نو باره مذهبه هم نامیم برام پارتیا کن برام 10 پارتی برام 20 پارتی بن خم ناکه اما آرمانجی ما یک بی نایی رو اره لکیجان والاتی دنه برخوص پارتی سیاسی دن در والاتا کی دانه نمه ما با پارتی سیاسی گشکی یک جوانا دبیجه ال دجیبی والاتی ده خبرت من نه گشکی دبی هم جوی والاتی شو پارستنه وی والاتی اما یک دبیجه از که بری کمونیزم پارزم یک دبی از که بری کپیتالیزم پارزم یک دبی بری سوسیالیزم هر یک با کی دبیجه اما گشکی خدمت وی والاتی دانه پکی ایما کردان چرا وای چرا امراد مشتری هفته کن هناك بنيفي دين دكن هناك بنيفي أوي دكن هفته و دو فرمان هفته و سه فرمان کل سر گلی ما ایزیدی چه بوی بگیش که بدست کردان چه بونه کرده دا بشتار بونه بس هم و دیرو که وانی دو امجی خلاص من و یا ریا خواه چیه ریو ریا بازی خواه کرده ما هر بنه را چه تیدا تنانا ایزیدی تیدا هنه علوی تیدا هنه صوبی تیدا هنه بنظم چه تیدا هنه گیش که یه بناتی تاریخ گیش که الجمعانه نمه زازاکی انا کرمانجی سورانی نظام چه یکی کام نگشکی هم نگن هفدو کام گشکی نگن هفدو تستك هي روشك وهات شي ابويا دبيجي از دي ون كردن بله بله على يدي ايدن مثلا بيجن ون كردن كردان نعم امجي بيش مش خود دجمن بمدرسه دبی کرد نه یزیدی نکردن یزیدی پکی نکردن چنه یزیدی کرد رسانه ها نکرده دیرو که دا جالی باوری دا جالی زمان دا جالی چانده دا جالی اوه دا ای هانم یزیدی نه تو بخوز نخوزی یه رو ترابی هبونه وانا این کار بکی و در نکرشتر ایجاش بروی هاوی یعنی طور که همش بو گلی مبخوا همشاری هبتو نکن دبی هفسنگیک نوباره مده هبه
برو 20 پارتی معبم خم ناکه اللي هم دبي حسنجي كابي أمجش كي خدماتك جبو ولا تجي بك تشتك ما حطانا كري ما أو مسألة خدماتي ورد بلكي جيش كي رادن بي كردستان بس نبي كردستان كتشوا مرسل لابدو بكم جارا بيشي لروجابا کنفرانس کردی چه بود هم چقدر پارتی بود و سازی بود و نظام چم گیش که لفظ نشتن مگو هم جبو کردی روزا و خوزن ما توش نخواهم این نظامان و من لفظ جی کرم و هم گوری هاوی جدی که بر رژیم شامه را نقاشه بکنه رسد جبو کام بدست خوخیم هم هیوید کن لکردستان تبایی تشتکی و ها چه بکن هولتانه جدی کنه براستی که وقت زنی بلکه مندیرو که اود کن 2013 ده ما خواستم لهولیره چه بکن بله کیش باید هات نظام اما پینه خاله خواستم خراب کرد نه اشتناره سیری سربيكي برس فال صالح مسلم مثلا بيونديا بيديد قال لي كيتيان اجتماعي كردستان سآستا كده وحتى قال بارتي ديمقراطي كردستان سآستا كده بيقو مانا يعني ايه ما تم يعني شمارة قال لك جرينجا مثلا استراتيجي عم شبك بكن دمت تشتكي تكلينام يعني ميناك اشترى بدم مثلا 10,015 ده بچاكو پیشمرگش بداره چونه کوبانه گلی کرد چاب گلی کرد گش کی براستی تده بلکی تماشا که مالان ده بو گش کی رو بون پیرا بون نه پکی چرا ام نکن ما پیشمرگ وقتی کوچون به بچه یه پگه بو بیا پگه رو شری کوبانی کنم انجام ویجم دبین نسر کتن کوبانی رو هر کرد به سر بلنده پکی ابا سر بلندای وای جبو چه ام جبو کردان گش کی لحر داره چه نکن داست سیاسی دا چه بکن این دیپلماسی دا چه بکن ده اشار دا چه بکن حدشی دا یکتی ما چه بکن جبو چه هم نکن جشبر وی هاوی یعنی باشور کردستان جبو ما محمد ده آلیان دا جالی نتوی دا گشکی یک و ایده دیان جی یعنی چند ما یک ایکل هم بر ما عربی بر و عربی ور یک بعضیان ورجی حکم کرد ورجی حکم کرد تشتي كل ورد شيبوي قال لك تشتي الوي درجة شيبوي يعني ايش ماجيك او ماجيك يجبويا دلنا كمارين بيتر نزكي ابدا بابا طبي بويا باريقش كي دبا حار تشتي ماري زانو بكو ليسكي دجمن لساري ماران شنا ماري ناكب ليسكي دجمن يعني جبر ويا دبواريا مدو حطان هاكم ما تشتي هانكو ام دخوزن ما قش كي بهاورا تشي ناكري جبر هناك ليسكانا يعني حسابنا نجده هنا وما حطانا تشتكوا أم دخوزنا ما نكون بجيب كريلي أما استراتيجيك بش حرها ويدا لازم باشور وروجاوا بهابرا بهالسنجي خوشك قبطة بك علاقة وهنا تقالي كتي بلا علاقة معانا وعم هي بيت كنا مين باش بك بري هم زانن وهم جي زانينكو كالبارتيا ديمقراطي كردستاني قالك زار عارشة شيت بون نها باشا أنا باش نا هي باش بلا يعني شو تجي أني زمان أم سبوسي وان دكن با دم داويدا أجبو شهيد صوفي خدي لي دار كتن واني نهاتن حطاني معبره بوكر رسمي شو خوشك وين هاتن كيف خوشي رجا وقش كجرات قالك نمونين وكي هفال نور الدين صوفي هنا كو جانا خو جنزيتيا خو لاويتيا خو خسته خدمتا اخ كردستاني وخلقي كردستاني هم تشد بيجن بو نور الدين ويسيا نكيك انه كان هفالي وكون نور الدين ويسياني كوكو شهيد يعني خبات كارد نا كيد بيجي برا بيجي بلكي ياك بيجي والله شهيد صوفي شهيد الرجاوة بلكي بيجي ياك بي بيكك ياك بي فلان نوايا ايه كردان خبات كارد ايه كردان قشكي نا تنا شهيد ما قشكي وهانا يعني جبو ياوي تور كان مسألة شهيدان خودي لي دارك براستي يعني خوني شهيدان كردستان كرياك يعني هذا الكوباني بله هذا الكوباني بنا الكوب أش كوباني هذا مزار الشهيدة تجيبني هر شو البروجكت كردستان الجمع أفضل الكوباني بله بله جماعة وده هج سليماني هج
آمده هج محافاتی هر درج قامش اوش که مزار کوبانی دیک هەڤا ساڵح مسلم کوڕی جەنابی تەژی شەهید کات بله وەکی هەب شەهیدی کوردستان بله روز ئەز نادخوازم دوێ پرۆگرامی دا مجاملەیە تە بکەم بەس حەزکەم و تشتێکی بێژم کول باشووری کوردستان دە هەر ماڵێکیدا دڵی هەر کوردەکیدا توێ هەی گەلک جارە دە حسابی خۆی فەیسبوکێدا ڕسمێتە دەگەل دایکە شەهیدی کە هەفژینە تێ دین نەخوارێ و دبێژن ئاv نمونەیە کوردێن ڕەسەنە ئاv نمونەیە کوردێن خەباتگەر من حەز کردوێ پرۆگرامی داوێ بتەبێژم تو بزانی لە ئالێ هەموو ناحەبوو ماڵی کوردێن ڕەسەن دبێژم بێژن ئەvە نمونەی کووردە ینی ببێوی جیاوازیەک و ببێژن ئەو یەکەتیە و پارتیە و ئیسلامی ئەو چییە من دیتیە خورتێن کووردا فەیسبووکێ دبێژن وەختێک و بە ژیانەکە تەبیعی تو دانیشتی بێژن ئەو کوڕی خۆ کردە قوربانیش بۆ ئاخە کوردستانی خەباتە کوردستانی چاند و هوەر و هەموو شتێک کووردا گەلک پێزانین بۆتە هەنە مخواست من هێوی کرد جارێکی بە جەنابێتە بێژم گەلی ماڕۆژ مەڕان حەز بکە خۆدەیش مەڕام حەز ئەی وسایە چت بێژی بۆ گەلێ خۆ بۆوان خورت و گەنجێن و گەلک جارە بێ هێویت بن گەلک جارە بێ مثلەن ینی چنە ڕەوشەکێک و ژنتەوایەتی حەز ناکەن گەلک جارە لە باشوور ئەم ئەوەیەکێ دبینین نەسیحەتە تەوسیاتە ji بۆوان خورت و گەنجان چییە؟ تشتێک بێژم سەرخوا بێگومان هێوێ مەکو ئەمکانە بن بڕاستی لیاقی هێوی وان بن ئەو تشتێنانە کۆ دبێژن ئەم لیاقی وێ بن ئەمکان تشتێکیش بۆ گەلی خوا بکەن تشتێک و مەکرد تشتێکی نۆرمالە تشتێکی عادەتە زێدار ناکرێت گەلک مەزنە بەێ زۆرە خەڵکی گشتی ژەید کاتۆنە مەژی تێکۆشنێ مەگشتکەم کرەیە دایەک باوارێ ناو مەگشتکە ئەم ڕۆژانە دەبینیان تشتێکی نۆرمالە لە وەختێک و گەل تەقدیر دەکەی ئەوێ ژمارە پایەکە بڕاستی ئیجا تشتێک و ئەم هێویتکەن ئێمە ڕێبەرەمەانە ئێمە کوژمارە چێکریانە ڕێبەر بینێ ئۆپ و حتا نامەسن چگرێ چ ناکرێ مام جەلال چکرێ بخونن ببینن کۆنی پەدەکۆری چاوێ شاشید کودێ ڕاستید کودێ مەری کۆنە بکە دیرۆک ئێخوا مەری ژێ فایدە بکە تشتێک ئەم دەکەن هەژی بێگومان یعنی وەختی بەلکی ئێمە تشتێک سەرمەتێک گوتن شتە فەلسەفەی ڕێبەر ئەوپێ ئیدیۆلۆژی ڕێبەر ئەوپێ بنەرە بدە هەزۆرن شەهید سەروێ ڕێدۆنە هەر یەک هەر شەهیدە قەحرەمانەکە بخونن ببینن ناس بکەن تۆڕە ژیان بکی توانە ببینیت نکۆنی ژیانە گەدیم بکەیت تو مەجبوری تو ئینسانی بەڵام تو ئینسانی دەبێتە دروستی و شەهیدێ خۆرە دروستی ئیجا بۆیە ئەزەوی دکەم گەلێ ماجی کۆ بڕاستی دیرۆکێ خۆ خۆشک بخونن ڕێبەرێ خۆشی ناس بکە پێشە ڕۆژی خۆشی ببینێ و ژێ شەهیدان دەرناکەوێش خۆ سەرکەوتنی ئەمایە گەلە سپاس منجا گەلک ماندی کرد ببورینە بەس وڵاوێ مەی کورسات دەستگەهی میدیای کورساتی بەرەمە ji bo hemî xelkê rojavayê û dibêjîn ji bo netewayetiyê kursat mala wê malê her kurdekê resene û em jî slavû rêzê me hen bo dayka şehîd jî destê wê mas dikeyn em inşallah belkî rojek bêbên rojava û dîdarekê bikەین û kêfxweşî olim denem kêfxweş gelek spas gelek ji me re gişkan silav ke xebatkarê ê kurd sat û ê hevalên me gişkî silav me belkî جارهکه مایی هه جاره وقت هم نابیرن لیبورین دخوازم اما دخواست که این زیاده تر کرسات مالا ویا همی وقتا گلک سپاس سپاس گلک سپاس سورمانجی هم ایجی باش بو نه ما اداره کرد اداره کرد گلک سپاس بو برس صالح مسلم مدامی سروکایتی پید زور سپاس بو دیداره سرچوم خیره گلک سپاس بینرانی خوشیست لگل آوکاران و دیداره تایبت من پیشکش کردن ئێوە شەمولایەکتارمانەتی خوای گەورە بن خواتان لەگەڵ